So namhlanje umuntu behamba la ku Pietermaritzburg uma sithi siyaqhamuka babaleke osibali la, omunye ukhanda usesaloni, omunye ukhanda amafoni badayisa ngezinto ze-plumbing. So safona imoto yakamasipala ukuthi ayizoyilanda lezi zinto, bafika umasipala wazilanda. Uma ngithi ngase City Hall, hawu namba futhi osibali bayilandela le moto, hawu nansi nanemoto isizohlangana nabo osibali. Mangithi awusibali wakhipha imali wanika lo driver wemoto, kwafanele ukuthi ngiba-attend. Umuntu yomthetho ngenzeki into eyenzeka la, ngiyacela imini ebesusa leza zinto lapha njengoba laba bafethu belandela. Cela umthetho wenza into efanele yenzeke. Njengoba lo mfethu ekhipha imali enika ubaba, siyacela ngoba nikhona nabantu uzathatha ngemali lo, uzathatha ngemali, uzathatha osibali abangenamaphepha esithe thina sifika thina babaleka ngithanda ukudlala ngathi bakwethu. Njengoba senza le nto silungisa abantu bosesilekelani abantu bomthetho, silungisa sujina brother, sicela yazi ukuthi